Assalomu alaykum. Barchangizga xayrli kun. Foydalar. Bugun bizda 9-saboq trend liniya strategiyasi 1618 o'zbek og'alarimizning strategiyasi joyida so'z qo'zg'aydigan bo'lamiz. Bizda trend liniya 1618 edi. 1618 strategiyasi. Jalpi biz bo'lgan qanday neni qo'llanamiz? Biz trend liniya 1618 ga bizga birinchi kerak bo'lgan bizga trendni basalu yo bo'lmasa oyoqlarni tuzsin. Ikkinchi bizga Fibonacci instrumenti. Fibonacci instrumentini qo'llanamiz. Bu strategiyani qachon qo'llanamiz? Bu strategiyani qay time frame da qo'llanamiz? Jalpi qo'llanadigan time frame bizga qo'llanadigan time frame qo'llanadigan time frame 5 minut 15 minut. Demak, 1 soat no ulkan pozitsiyalarga arналган. Tushunto'ya Endi sizlarga grafikda ko'rsatib bo'laman. Jalpi birinchi men sizlarga Fibonacci instrumentiga tanishtirib o'tay. Fibonacci instrumenti bizga bo'slayapti. Bizga zonalar belgilab 1, 1618, 2618, 3618. So'ng 0618, 05 және 0. Настройкасын қазір мен sizlarga ko'rsatdim. Videoni to'xtatib, screen jasab olib, немесе birden video bilan birga istesangizlar bo'ladi. Настройкасы. Mana bizda 0, 05, 0618, 1, 1618, 2618, 3618. Boshqa hech qanday narsa qo'llanmaysizlar. Ketdik. Nishimiz jalpi 5 minut yo bo'lmasa 15 minut time frame da o'tamiz. Sizlarga men long pozitsiya turganini ko'rsatib qo'yaman. Biz nishimiz trendni basalu yo bo'lmasa oyoqtalgan joyga kutamiz. Например, qarangizlar, bizga liniya trend orqali biz trendni biladigan bo'lamiz. Например, biz fitilning uchidan bosib ko'bisi fitil dengesmen chizadigan bo'ladi. Negizda fitilning uchidan chizamiz. Fitilning uchidan chizgandan keyin ikkinchi kasaniya bo'lgan joyga boramiz. Ko'zben. Mana endi qarangizlar, bizga narxda bizga nechada birinchi kasaniya ketdi. Потом bizga mana yerda ikkinchi kasaniya. Qarangizlar, uchinchi kasaniya bizga nima bo'ldi? Uchinchi kasaniya bizga dengizni bag'asimen bag'a nisbetda buzib o'tdi. Значит, bizga sol joydan boshlab biz Fibonacci instrumentini qo'llanamiz. Fibonacci instrumentini olamiz. Olgandan keyin ровно dengizni jargan yerga aparamizda biz so'nggi откатga voy tartamiz Fibonacci instrumentini. Yo bo'lmasa stop. Например, najda bizda 4019 da nima bo'lgan bo'lsa, TVH endi qarangizlar. Nechalik bizning bu strategiya nima bo'ladi? Bizni atayib o'tganda 1618 ga biz значит dengismen jarib o'tgan zonadan kiramiz. Kirdik-ku. Kirgandan keyin 1 degan o'sha 1 degan zonadan biz kiramiz. Ровно jargan yerdan nega сделкаga. Kirgandan keyin biz take'da 4029 ga 74 ga qo'yamiz. 1618 zonasini. Nega? O'tkani 1618 zonasi bizga обязательно baga bo'lgan 100% boradigan zat 100% boradigan bo'lgan. Al 0 bizga nima bo'ladi? Stop loss qo'yadigan yerimiz, ya. So'nggi откат bo'lgan немесе nega deyin likvidностьga qo'ysak bo'ladi. Potom 0618 05 zonasini ko'rib turibmiz, mana yerda qarangizlar. Mana bu yerda agar baga 1618 ga bormay asog'ga tushgan кезде 0618 05 ham bizga dalivka zonasi bor. Значит, tag'da longga tag'i 1-2 pozitsiya ochamiz-da, o'sha yerdan kirib 1618 zonasini biz сделканы jabamiz. Bu bizga longga qaray pozitsiya. Long ashwa. Ya'ni 2618 bizga 50 da 50 o'shaqa bag'ani boruvini.
3 6 18 bizde 80 de 20. Значит, ол жаққа бару мүмкін, но бірақ басқа факторларға байланысты бізге мысалға закреп деген нәрсені үйрендік бізде. Закреп деген нәрсе, егер ликвидностьқа закреп беретін болса, келесі ликвидностьқа баға шешуге барады. Соны үйрендік. Сол кезде мысалға бізде не болады? Бізде трендтің несін анықтасақ болады. 2.618-ге, я 3.618-ге бару ықтималдығы. Тағы да мысал келтірейін. Мысалға шортқа. Мына жақтан қарасаңыздар болады. Бізге баға несі, мына жерде бізде баға астыға қарай бұзған болатын. Біз мына фитилдің ең соңын аламыз. Және екінші касание болған жерге бүйтіп аламыз, Міне. Апардық. Неседі біге баға бізде үшінші жерде бізде денесімен неседі баға жарып өткен болатын, Жарып өткен жерге біз Fibonacci инструментін ровно қоямыз. Бірді 0 бізде не болады? Жоғары кетеді. Өйткені біз неге кіріп жатырмыз? Шорт позицияны ближайший ликвидностьқа. Міне. Көрдіңіздер ма? Бізде неседі? Бірінші тик профит 1.618-ге жыбы бар. Міне енді қараңыздар. Денеспен баға жарып өткеннен кейін, міне 1.618-ге бармай, бірінші неседі? Қараңыз 0.618, 0.5 доливка зона көрдіңіздер ма? Доливка зоналары келді, и обратно осы зона 1.618-ге бар. И потом ары қарай дальше уже 2.618, 3.618 полный есеп берді, орындап берді. Мынау бізде не болады? Шорт позициясына арналған. Бізде бұлар 15 минутта, я болмаса не істейміз. Например, 5 минутқа беретін болсақ, 5 минутта мысал ретінде көрсетейін сіздерге. Бізде, например, данный времени ажықты график, живой графикте де болып жатыр. Міне, тренд мынау ең соңғы жеріне, например, көзбен аласыздар. Мына шеттен бастап. Фитилге қоясыз, екінші несімен, міне, денесімен жарып өткен жеріне қоясыз фитилді, примерно көзбен. Міне, бірінші касание кетті. Сіздер міне бірінші касание бізде мына жақта. Екінші касание мынау. Үшінші касание міне, денесімен неседі, жарып өтті, астыға қарай. И көреміз. Дәл осыған не істейміз? Fibonacci инструментін тартамыз. Fibonacci инструментін тарттық, денесін былай 0-ды біз жоғары қоямыз. Неге? Өйткені біз шорт позицияға кіріп жатырмыз, Long позицияға кіретін болсақ 0 бізде не болады? Астында болады. Міне 1.618-ге барды баға, плюс бізге 2.618-ге міне кеп қалды екінші тик профитқа. Потом 3.618. Көрдіңіздер ма? Стратегия рабочий. Сіздерде бұл жақта в основном депозит неге позицияға қарай шыдауы керек болады. 5 минут пен 15 минутта қолданасыздар, Түсінікті деген ойдамын. Видео ұнаса сіздерге лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар міндетті түрде. Келесі видеода кездескенше.